Mu gutangira iri somo nyemerera wowe urikurikiye ufate amasegonda make utekereze ku kuntu wakwandika iyi nteruro. Uyu mutobe nywunywe. Ndayisubiramo. Uyu mutobe nywunywe. Ushobora kuba nawe ugize imbogamizi y'ukuntu wakwandika iyi migemo ibiri, nwu na nywe. Ntawashidikanya kuvuga ko iki gihekane ari cyo nywa kigora abantu benshi mu myandikire. Mureke turebere hamwe rero ingero z'amagambo amwe n'amwe dusangamo iki gihekane. Kunywa, amanywa, umunywi, kunywana, umunywanyi, munywe n'ayandi. Hari benshi bagerageza kumvikanisha imyandikire yacyo mu mvugo. Aya magambo bakayasoma nko kunywa, amanywa, umunywi, bagakomeza uko. Ariko se mu gihe umuntu yavuze nywa, nywe, nywi, ntibigora abantu benshi kubyandika? Dusome izi nteruro. Munywe uwo mutobe. Uyu muvugo mwandike. Nababwiye ngo banywe umuti. Reka uyu mwumbati mwumwihere. Twitonde nanone kuko akenshi dukunda kugwa mu ikosa ryo kwandika nkwa cyangwa mwa, aho twakagombye kwandika iki gihekane nywa. Usanga aho kwandika kunywa twanditse kunywa. Aho kwandika ijambo banywe usanga twanditse bankwe. Aho kwandika ijambo mwurye ugasanga twanditse mwurye. Aho kwandika ijambo mwinywere ugasanga twanditse mwinywere, n'izindi ngero nyinshi.